Mena I te ora tonu a tā pirana ngata, tērā pēr kua noho ia hei kaiarahi I te Ropu Act. Koera te whakapai a Don Brash. Engari kāre te whānau o te tupuna o Rongonui rā I te paku whakai atu. Hei a pōpō ka hipa te 60 mātahi tau mai te matenga o tā apirana ngata. Tētihi o ngā tipua o te Aotearoa pū. Ina nei kei te whakatairanga tia ia e Don Brash. He would have been leader of the ACT Party, I suspect, had he been alive today. Kāre e whakai mena I te ora tonu ka whakawhiri naki atu ki te Ropu Act. No te rongotanga o te whānau ngata I ngā kōrero a Don Brash, ka hiahia rātau ki te whakatika I ana whakapai. Ahakoa no te taha matau o te Aotearoa pū a ngata, ka aore tonu rātau I te whakapono, ka rata ia ki te Ropu Act. Kei te tautoko tēnei mātanga hitori I tērā. E kōrero pōrangi tērā. Tēnā tangata he kuare mo te hitori o tēnei whenua. Nā rangi nui Walker tēnei pukapuka I tuhi, hei whakamānauatanga ki ngā mahi I tutuki I a ngata I ona rā. Anei taku whakahau ki a Don Brash. Me whakamutua tana mahi tuku pānui ki te ao. Hei whakaoho mai I te kaki maro, te kaki whero, ki te āwhina I tana rōpū e kia nei ko ACT. Nā tēnei pānui a Don Brash I tutu ai te puehu, ko nei hoki te pānui I kōrero tiara a apirana ngata. So you believe that you can do more for Māori? Absolutely. I think the advertisement refers to Apirana Ngata. Apirana Ngata was a great Maori leader, a great New Zealand leader. Ko tahi ana ke pēa te whakaaro ōrite I wainga I a ngata me Brash. E tika tonu I ki a apirana, kāri tino pirangi ki ngā kaupapa a te rōpū reipa, I te whakauru mai ngā penihana me ngā moni mo te hunga kore mai. Ko tahi rau e toru te kau mawhitu tau te pakeke o tā apirana ngata, mēnā I te ora tonua ia I tēnei wā. Roihana Nuri, Te Karere.